Ituria kieha kimako na kirero ni kihofanirie aikari a Borabu kaunti-ini ya Nyamira thutha wa mwiri wa mutigaire Nicholas Kibagendi kuhithukio tetwo thutha wa kwaga na njira ya kiriga kwa ihinda ria mweri umwe. Kuringana na mutumia wa mutigaire Jennifer Kemunto, muthuriwe ahuriirwo thimu na kuma oma mucie mweri umwe muhituku ndaigana gucoka kana kumenyeka kuria ari ona thutha wa nyumba yake kuhura ripoti borithi. Mwili umepatikana katika kichaka na ndio tukakuja ili kushuhudia, na imekuwa kitu cha mshangao sana kwa sababu hatukujua hata tutafute wapi. Tumetangaza OCPD wa mwena ucio Antonio Gutu nekirite uhoro uyu mukode na kuga uthuthuria ni wambikitwo gutigirira ni menjera no utafanetie giko kiu. We came, we visited the scene and we found the human skull which is completely decomposed, and we are in the process of processing the scene. Kuringana na mutungatiri Peter Arisha ni oritie ikinya ria kiwatho rikorwo rigikinyukio na njira ya naihenya. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njeri wa Kamonye.